ปวดคองใช้กบเพียนปวดคองก็เหลืองซ้ำยี่โกเงียนของปวดคองใช้กบเพียนก็เหลืองซ้ำยี่โกเงียนปวดคองใบมาสีโอก็เหลืองซ้ำยี่โกเงียนปวดคองไม่ชินมาแล้วcái giờ hà lấp nhá, cái đồ say ngang miệng, giờ hà lấp cái đồ say ngang miệng mà, bột con rồi nha, thành nhiều ca. Bột con hả? Giờ hà lấp đồ say ngang miệng, giờ hà lấp đồ say ngang miệng mà. 但人家借半錢，借講好其他嘅，冇下得人家借半年半錢，但實有晒下係冇呐。平人家做什麼做1禮拜啊，留8千，日留8每日留8千，你1日都要3條。係人日做生人1塊錢你啦，你下得人家變2萬，但實有晒下。係人家冇借半年咩人先做嘅，下得人家半，唔好笑你嚇，做乜嘢啊？hãy không có ngay gì ba sáng ngay gì ba sáng một mẹ nhìn tao ấy nè con hỏi mẹ mãi nè nhìn cậu mới chết buồn nhỉ nhóm mẹ nào tôi còn phải gì nhau tôi còn mong gặp gì cho lo cùng em hay ngày cho nhau lo phải cùng ăn gặp gì cho lo cùng gặp tay in như sáng xe tôi lo FB như bài như tao bài khán aja san thó tôn khu cầm tay buồn nhìn ta khoan dù mỏ nhau lo cùng dù mỏ ấy cho theo lui nhìn nó cái lui chỗ muốn lại hít tổ ngày cái biết thành đi tiền cao vang cái gìอยู่ที่ซ้ำนี่เดียติดปุ่นเฉียนได้ลุยเชี่ยตัวแถวลุยเซลที่โตจะยงโฟไงเก็บบุตรก็แค่อันนี้ให้ไอ้หลีฝุ่นนะตู้คอยงานไม่ไอ้บอกกงไปสิเชี่ยนเลย事實呢人演呢片肉家結係金藝嘈嘅你當時要姊妹人要緊要姊妹知你那香港邊啦，台灣邊啦，你咁樣就硬住知唔係我講呢13點結係金藝嘈嘅呢啲朋友家結係金藝嘈嘅意思係金藝嘈到對啦啲你看我冇隨叫日嘅粒嘅細眼名日叫做細苗下亮嘅羅破肯睇唔來細見粒嘅羅破肯睇唔來細細眼苗下亮cái lỗ phò hành thành lấy xe nhị cái đồ xe ngày miểu hà liông sinh chuyện như nào ngày bốn chặt lý bài một lớp đó cái bốn chặt lý bài đó giật hà lớp cái đồ xe ngày miệng giật hà lớp cái đồ xe ngày miệng bây giờ nhớ như này xây cái những cái anh gì đó cái đồ chọc phản đâu yêu chọc hẹo yêu còn kỹ liệu cái yêu còn kỹ liệu mà cái liệu còn kiếm mười gì liệu cái là sẵn như nhau cái yêu cả nhân sau mà như tiêu nhân相抄嘅嘢嚟啲電子股tiêu cái nhân相抄cả nhớ啥講啦cái chiều cái冇相抄啲啲做咪好啲無聊你人講香港人講無聊cái嘢là như tiêu nhiều ngày bọn chặt lý bài một lớp cán kỹ tụ bọn chặt lý bài cái tổ xe ngày xe ngang miệng cái học những còn tổ chọn kỹ tụ cọt cái ứng sĩ như thế ngay香港人講啲phạt khủng ngọ冇lưới phạt khủng ngọ啲cái冇lưới啲cái bọt phạt khủng ngọ đấy kêu到冇錢phạt khủng ngọ其實今ngày嘈ngày con cái dòng khẩn啲朋友家ngày kiến con kia đó nhưng ngày bây giờ ngày 10粒間佢肯前喺度西啱名了熱西呀西ngày ngày 10粒間佢肯前西啱名肯前講ngày前西ngày cái gì kinh nghiệm bong mó hành tập啱名叫ngày hợp處了ngày nhân tổ kia了苗下了cái gì mó hợp處啲ngày同老公任務gì mó hợp處啲cái老婆như兩三條之外都冇合錯，跟住老公跟ngày咪死，như vậy ăn bột con nhiên chuyện trong係難你老公婆，佢當咪啲朋友家嘅今ngày嘈你都三時冇靠緊苗下料ngày淡白啦是愛嘈起嘅安樣你啲特別ngày講俾間安絕，你看ngày講俾前絕間所以佢全冇機會佢要罵要安nhiều一上要罵你安樣cái con nó ngay nhiều tròn nhiều vẫn còn họ nhiều to tròn nó như phân biệt là ngay nhiều vẫn là to tròn ngay con nó nhớ cái những ngày bị kén xì hết
我可能一部計間二嚟面，我未驚冇用睇啦，我就分享條道盡嘅門兒朋友間。嘅意思博我道盡啊，自己做朋友分半幾類人呢啲哦。我被笑死啊，可能一計間人下線人啊。事實嘅不看人呀，我要做朋友啦，見到嘅個係一冇講係朋友啦，用相識啊呢啲，所以見到嘅個係話，幾個愛講啊，叫嘅個間人又本來惹到佢幾講啊，我做朋友啦，幾講，都咪以為惹到幾個間人，叫幾見到嘅個係都係唔識㗎，幾打招呼啊，幾見到嘅個係度咧，都唔識㗎，打招呼啊，叫嘅你間人咧，全部都框框點點嘅人啊，嘅不看人全部用框框點點啊。叫你都咪被惹到佢門嗌話，叫愛今ngày嘈啊，你淡白啦啊，吹個片啊，淡白啦，啱描下兩腰勞工要冇不抗啊，淡白啦，做事嘅人啊，以為今ngày嘈你哋嘅身體啊，其實今ngày嘈啊，你啲幾可能係唔會記啊，唔會嘈嘅咧啊，叫不聽不抗喺度啊。熱西呀西西嗌啊，幾人摸很西嗌啊，家要講描下了嗌安油喎，幾講啊，你看我仔摸幾講啊，家係二聲音啊，嗌聲音，而家個係安叫嘛，幾別唔又變啊變低嗌啊，睇個幾唔又忘記嗌啊呢啲啊，家淡白啦唔又忘記嗌啊，你忘記嗌啦，你翻去雪個皮集翻泡面電子股冇點係上到嗌係冇啦。你冇經常當嗌啊，睇個平嗌未歡喜啊，可能一面啊未驚死一啲啊，本人驚到腰啊，你真係，未今嗌嘈啊，你事嘛？今日頭日講人跟印度嘅人，你印度人我又相信咧，人亦唔可能啊，你淡白啦，印度人啊，你冷血咪做博人裝你啊。你咁夾人講係冇嗱，我安撚笑，我博喺香港睇乜啊？這樣你看佢前五金人無幾間，你看佢講緊無幾樣，佢叫佢前羅個嘅普羅嘅咩話？跟呢度係看呢度五金人啊，佢羅軍而咪是耶穌你一行個羅啊，點知個？你講緊數神地聽羅個無幾嘅咩嘅婆？耶穌你一啊，一羅婆真真啊，隔你得做作啊，我跟你講啦。耶穌你一隔你唔做作啊，淡白啦，真裝係來難看啊！呢兩晒啦，行出街啦，本人笑你啊！我跟你講啊，呢兩公婆真裝係唔做作啊！你冇講家咪有冇結樹上地聽唔做作那個叫老公，個叫而且你個你老婆都唔做作啊！冇講你啦啊！切家戚冇講嘢啦，你判面咯。切家戚冇講嘢啦，你喺你講嘢。你兩公婆都唔做作啊！你講嘢，家數神地聽，家無結唔做作，佢喺香港喺度啊！你又佢喺香港喺度啊！你又佢香港喺度咧，佢咪有日本講學拍拍冷冷啊！你蘇你一真真隔意唔做作啊，隔意講翻啊！你蘇你一啊，隔意真真唔做作，你兩晒啲行出嚟啲唱老婆夾老公啊！安唱咯咪有，攞一夾夾連晒都阿姨啊呢啲啊！你看佢隔叫浪一班羅啊！你看佢隔叫浪你看佢對齊佢後生個叫浪啊！你看到啊？你下邊呢個是叫浪啊！你啲叫妹子老公啊！佢呢一個後生啊，兼兩個羅啊，你看到係啊？嗱，係冇嗱，朋友家呢是唔係講便宜呢是2年前嘅肥料了。你看佢呢個兼兩個羅，兼兩係面大閘啊，你看到大閘緊？啊，幾個後生啊？你看到係啊？幾個後生噶，兼兩個羅噶，兼兩係面大閘，你看到大閘緊？係啊？所以你教我驚咩嘢？會很中很愛嫌人家羅嘅嫌家數神地聽按羅咪冇啊！你一羅鋪到按羅，你嫌人羅到咪少？冇嗱，你數你一部間羅，你冇嫌人羅你啲啊！
chỉ có ai分面啊，幾時咁矮嘈啊？你啊，啲蛋白那些咁矮嘈啊，到咪幾邊晒兩公婆密碼，計到學幾邊 sell 啱樣嘢，計件嘢，幾件嚟寫啱樣有晒一趟到啊，幾件嚟寫描下兩，幾隔嘅老公人冇肯寫啱樣話，人都好笑嚇。佢隔嘅老公人冇肯寫啱名啊，蘇尼入啊，隔嘅老公人冇啊了，佢又瞄下了，你冇合粗啲啊，咁我同我老公人冇，你冇合粗啲啊，佢講話，你家係不抗議啊，朋友間，佢兩公婆人冇為表嗌為合粗咧，你看佢係不抗嘛。頭先佢講家愛你人道佢話，講家愛你人道佢話，愛你不能佢看嘛，愛你又俾愛你，嗌看下先，嚇。佢原因是咧台灣香港啊，啲啊，佢都分鋪面啊，加淡白啦啊。佢人咧香港台灣嘅分鋪面啊，人唔到啊。佢當咪原因咧，佢博咬晒秧機啊，我跟你講啦，佢博嗌到晒秧機啊，啊，博抗啊嘢秧嘢，嚇。啊，佢今日咪抗就咪唱抗嘅，吹個片。今日呢個淡白啦，未唱抗嘅，我看佢啊吹過，冇呢啲啊，呢樣嘢呢啊，你香港要記法講呢叫我咩發窮惡啊，呢個朋友間呢叫發窮惡啊，個淡白啦啊，香港人講佢發窮惡啊，佢翹啊啲佢攞人家發惡樣啊，呢識叫發窮惡啊呢啲啊，咪笑死啊看到啊！啊，咪啊！突然間啊，咪金藝財吹過嘢，淡白啦，你金苗下兩嘈嘢啊！我要老公又揾嘈嘢，你咪不抗麼嘢嚇？我苗下兩對要老公又揾條嘈嘢，淡白啦，我問嘢嚇？你咪按不抗嘢，你又要老婆，我又要老公，你咪金藝財？啊！熱熱個頭粒喺度西眼，熱熱到粒到西眼，熱熱到描下亮，日下粒到描下亮，啊冇呢冇答啱名啊！日下粒到描下亮，印度矮嘅，啊見印度矮嘅，又班，梗係二身樣嘢啦。矮叫熱冇粒啊，朋友間矮本摘呢幣冇粒啊，見熱粒叫到西眼話，熱粒到西眼話，啊！你西藝當咪齋二粒做粒啦，你當咪見嚟西藝啦嚇，如果講係盤一粒都唔知咪冇人多嚇，熱街度粒到西啱命，熱街度粒到西啱命話，啊做蛇嘅淡白啦，唔無名咧香港睇翻係叫要搬嘢咪搬嘢，冇搬嘢咪好了，唔無街度萬年按少呢啊淡白啦。計到香港睇翻啊姐，因為佢搬嚟按多按橋了，搬鹽係曉啊，你睇食鹽啊，人家講冇山係曉啊，啲啊佢上係搬劈雜，你唔係搬嘢，你咪好了係啊，你識叫我咪好，你叫到人家講咪好誒。有班講嗬，即係人家搬嘢了，搬到銀樣去啊，咧叫做唔係搬嘢了啊！你冇計人嘢，冇不抗喺度，冇經濟度嘛。啲人家係搬嘢咪，你咪夾起來，唔係搬咪好了，當咪明嘢經樣去作嘢你買下，嘛啲隻嘛計隻樣去啊，熱隻嘛個熱隻樣啊，你唔係驚搬嘢笑，你兩公婆不累抗係咪？真係吹過平你兩公婆真係不累抗啊！愛女愛去做，唔係用去作嘢嚟出氣啊！呢啲啊，今日講到過年啊，啲冇人家搬幾女啊，幾錢作嘢出氣啊！嘛你隻嘛計隻嘛你隻嘛人家稍微搬幾女，係啊，未按抗嘅嘢咧，戰爭不抗嘅嘢兩公婆啊，嚇！所以一勞工不抗啊，所以你做啲大嘢去看係要抗咗好耐雪冇啊，使講，你兩公婆咧不女抗，你發窮惡。啲啊朋友間以後聽我講普通話講嘅發窮惡啊，啲啊發窮惡啊，計日呢排ngày冇叻喎，計點緊，啊幾多錢計度嘢話，幾兩公婆任摸肯任到啱樣啊，瞄下咧嘅老婆嘅孫女啊，瞄下咧叫人任摸啊，夾我老公啊，任摸呷醋啲啊，佢講啊，嘢不抗啊，乜嘢，呢兩公婆調資嗌都冇呷醋啊。你甩人嚟夾一孫女啊，甩人嚟調資嗌都唔關我事啊，嗌兩蚊咪呷醋，跟一老公啊關我咪事咧，所以你係講咪頭先叫咪講家愛你啊，你就愛你啦去，朋友間你等落嚟先啦，我幫你看嘅阿官啦。頭先講家愛你人道幾話，阿邊有愛你，
嚇。印度人喺度相信，印度人都唔可能淡白啦。日本人呢啲台灣香港啊，即係博現用意啊，即係上個冇見用啊，冇呢號要學自己盡向啊，要學自己頭啊樣嚇。但係而家要老婆啊，嘢唔曉唱冇見人用先啊，你啊唔曉要人愛你啊，你冇用先，幾時今日愛你啊，你啲啊今日嘈嘢啊，你啲啊我近有啥講啊，你拔抗嘢啊，你淡白啦啊，你戰爭拔抗嘢啊，淡白啦你啊，你啊冇拔抗咗淡白啦。啊！我前學啦，近日講俾佢，我死兩個人咯，我掹死兩啊！你看我呢2月3月我冇粒，我點間啊？幾多日我實粒都見係嘢我話，你都喺度寫我描下你寫我度咪少？係冇嗱結合多盡我嘛記得，要講我嘛嘅話，要計度粒入嚟嘛，要問我嚟的話，我嚟要咩嚟你嘛計少？你數你入你咪我嚟度咪數你入。啊！你講我粒因為我講我要因為上啊！你兩公婆冇拔抗啊，拔發窮惡啊！啊！你香港人講你發窮惡啊！你啲啊，你兩公婆發窮惡啊，睇住發窮惡啊！我簽唔到，你阿官啊，俾好，你阿官未簽唔到嘅，朋友間日但嚟啲我簽個你阿官啊，難簽下。佢講個你印度嘅話。我被話你真正淡白啦，你都冇照鏡，一面看唔得啊，一面咧前場我冇卡出腳步啊，你啲啊，你一看我冇卡出腳步淡白啦，一面出場嘅話啦，淡白啦，哎，淡白啦，一面出場嘅咧話啦，出腳係步啦，然後出腳係抹腳步啦，抹腳啊，一面出場我冇卡抹腳步啊，出場嘅裝抹腳步啦。唱啊！你抹腳步一面啊！我全學啊，近意講冇拔抗啊，淡白啦。切家愛女愛去做啊，冇用去白煙啊，呢啲啊嚇，冇用白煙啊，按小哩啊，冇用白煙你話幾時白嗌愛記啊？呢啲啊，加13點啊，幾時白嗌愛記話？係冇嗱，要學白煙啊咩？為按樣下搬記呢？為搬到偷人嗌話以為是麼？事實嘅淡白啦，是白蟻愛記話，你有朋友間嗌緊，你講唔翻啊！你看我日行冇粒咧，佢堅係飲啱命哦，飲哦，熱喺度飲啱命，你看落係啊！啊熱到暗到計度西啱命話，啊你西我度買我乜嘢？我冇粒9月啊3月要啊，3、4月我冇粒咧，佢見西我苗下量，苗下量印度嗌嘅，又苗下量又當買嘅，苗下量又當買嘅嘅。喂，串完灰唔啲麻迷晒去，要佢而家串完灰麻唔啲麻迷晒去，而家串完灰又係啊，唔專係欣磅啊，麻迷渣嚇，約咩切蘿蔔蘿切乜光係做嘅吹降嚇，佢呢禮拜年全部都唔啲樣班啊，我簽愛你上俾好，愛你嚇。若愛年話，本人家講啊多盡咧，要國雞五時話，本人家講啊多盡咧，要愛嘛要國雞五時話，別人演下，啊事實我都唔會隔意臭啊，啲我夾熱冇粒咧，我堅係飲啱命話，堅係熱下粒到苗下量，你識我度咪知擺淡白啦，我滿意下，你唔會再嗌咩含熱冇飲嗌下，我計本嘢度講含熱啲熱粒冇飲啱命，但係你熱粒你度係使啱命啊！你都咪按字去做嘢啊，未見係使啱命啊，乜嘢啊？啊，做嘢係要字去啊，呢啲啊。啊，我含熱冇嘢嚟嘢去話，你粒做你粒，你冇答啱命話。基本熱話嚟幾樣下，佢講啊，我又冇隔你親切佢講啊，兩班叫我吞切佢講啊，我冇隔你親切，兩班叫我吞切咯佢講啊。啊！你意思係你經飲落去係咪？唔會吞切，經係用飲啱命飲落去用去啦。我搬落可能嘢去。看咩啊？啊，愛你就愛你啊喂！
anh nì anh nì anh nì ơi anh nì dưới dòng mô dạng kiểu như bút nén cái con mà cái anh một sợ hầm hầm anh ngay bị xấu xíu thôi anh một chiếc bộ chỗ là xíu tại thôi anh nì ơi ai biết kẻo con nào biết ăn nắn chim à anh nì ngay sợ muốn như anh nì dưới dòng mô dạng kia còn như bút nén cái con là anh nì à đi chả là phải nhiêu ca ấy à sao hiểu kia xem anh nì ơi anh nì à lý chả anh nì phải nhiêu ca lý chả à kia còn kia bút nén anh nì như bút nén kia còn mấy anh nì kiểu như nhận tổ kia quá anh nì ôi cái đầu先講日本人嘅看話，哎你淡白啦講日本人嘅看話，叫你作咪有藍色嘅裙嘅講話，佢講哎你作藍色嘅裙嘛，哎你要人冇人叫日本人嘅看話，一咪笑死喂嚇！哎你要人冇人叫你作藍色嘅裙話，日本人嘅看話叫你印度嘅話，哎你要人冇人。hả nghe bị xìu xìu nó tao tiền chuyên này lấy tầm bạc là chính trong bậc không như này thôi hả cái mua biếng cái tao mày đi học cái hà đi học cái thầu lưới thầu đầu liao à朋友間係咁意講啊cái tầm bạc là đấy cái thầu lưới thầu đầu liao hả做乜係做類liao à cái咩發窮惡啊đấy à你應講發窮惡nhất như你講咪嗬啊cái như cái mua lưới đấy cái lô các窮樣啊như啲啊朋友間cái頭唔到女了，片唔來又頭唔來，食唔來又啲啊！啊，佢咪拔礦了啲，熱身人叫臭嚟嘛！哎你ơi，哎你頭先佢講你話你係跌到係出口水，咪有出海水哇？叫你係跌到係靠緊咪有靠緊嗰度咪名曉，靠師傅大刀係叫你跌到係度用一海水哇！過嚟咧，佢講你一幫幣咧都認過佢話。啊！佢講你問佢話描下兩個章係二個章咯，唔知係樣講冇可能記得喎。頭先佢講啊，嚇係冇哎你二幫白人個記咩？佢埋沙都講見嘅，佢隔埋沙相湊都好啊，佢都講見人道記嘛。事實你真正淡白啦，你真正唔啲小利啊，淡白啦，你問乜唔啲小利啊，淡白啦。嚇！佢講哎你印度嘅哎你叫日本人嘅看話哎你，我被笑死睇落去。嚇！佢冇女啊，片唔來頭唔來咯，你拔礦啊，你啲啊加淡白啦拔礦了，你拔礦了淡白啦。嚇！未罵少，個人咯，朋友家，事實個人按大不了咩嚇，一鄉下一言了啥，個人咪個人冇女咪個人咯，親講樣按樣萬人就要女啊，嚇，見嘛就要女啊，要人家為本啊，咪嚇死係人亡，我撳出嚟到難呢東西，眼突然驚嗬，裝卡假皮啊，朋友間係劍叻用係死兩個人咯，啱冇頭啊，去，事實我是冇買叻嘅朋友係冇買俾好講啊，去。係冇吉電子咧，熱計度飲啱命啊！我按下見樣啊，啲啊，吉300G 啊，啲熱雪爆度飲啱命啊！啲熱幾粒咧，幾度飲啱命，呢啲又俾入300啊！我俾你看咧，我俾你看嘅相咧，得300G啊！我含佢冇飲啱命嘅係飲啊，熱個度描下量，熱度描下量，我俾你看嘅相咧，300啊！嗱，佢炒半日間，佢炒半日任麼間，佢是受到嘅麼啱正而啲啊，佢炒半日任麼間，啲咪晒筆記，我都唔啲係晒筆記嗬，啲咪晒筆記，啲唔啲咪晒筆記，我唔啲，我看落嚟先，啲咪晒筆記嗬，
啊，佢可能啱女啊，朋友家啊，佢可差半日佢可能嗌敗女啊，嗌包利是啊，差半日，計半日唔係差半日，幾日咯。佢可能嗌包紅包啊，你一件人事啊，猜講人事啊，佢可能啱女啊，佢全強險人，佢可能結婚賠冇錢，你看結婚賠冇錢，結冇錢前提啊，特別嘅腳細細，你看下，有冇腳係，你看到嘅老婆啊，你看嘅人頭超都係為太窄嘅人啊，你看下，佢人樣叫唔會講啊，係嗌多少嘅錢講咯，講嗌多少佢頭先佢講家數神地聽到咪曉，佢講家數神地聽你諗第二話，講佢用假劑都話，佢冇用一劑好啊，佢用假劑佢單晒用嘅，關於咪線啊，係啊。佢同佢諗第二話，用假劑一分判個事咯，但白啦，交嘅隻老公啊，你講人家諗第二一老婆喺個事咯，交嘅隻老公啊喺個事咯，但白啦，本人掉面係先到你掉啊，但白啦，所以要再出冇講人啊呢啲啊，你一分判話只拜本人掉本20人啊，本人橋嚟20人先到你橋啊，所以唔冇講人先樣啊呢啲啊，自家唔會講人咧，都唔會本人講啊。一分判人本人爭20人先到你淡白啦，嚟爭，佢只拜本人家掉連20人啊，先到你掉啊，你係點咪好講人啊？你看佢特心佢含錢人飛掉嘅，你掉嘅本人啊？佢上次佢夾錢人飛相炒嘅，你來掉嗌咧，來掉嗌，佢新抱特超超你看，你看佢冇錢銀樣啊，係講啱冇錢銀樣為本佢險事係你啊，你掉，一分判冇錢銀樣係你險人啊，你看下地。佢講家數神地聽安羅都話羅白咩都話，佢講家數神地聽咧，佢講羅個嘅鋪嘅公嘅咪嘅鋪，羅個嘅咩喎，羅個無記嘅咩，羅個無記嘅鋪啊！我近數神地聽，我都未近一羅鋪啊！你嫌人你呢趁一羅鋪根本就趁唔到，啲朋友家趁唔到，佢貪埋咧貪嘅數年150類，啲佢三嘅貪嘅咪咧貪嘅咪有。9個人，啲唔係每自然啊，分鋪人啊，呢啲啊，佢貪嘅數年150類，啲啊，佢靠佢冇女咧，求其攞就分鋪人翻嚟樣啊，但係邊而硬樣咧，而帶佢出門按少呢樣呢啲啊，因為自家老婆安攞啊，像呢兩公婆出門咧，跟住是為樣顯啊，咪有為但有色嘅眼鏡睇靚呢啲啊，但有咪有金木鏡咧，咪要烏實嚟揀呀，烏木鏡咧，幾多稍微大家要色嘅眼鏡睇呢啲啊，因為當咪咧，因為一老婆安羅啊，所以佢肯堅係講嘢係愛錢羅啊，講嘢係老婆羅係啊，係嗌做嘢嗌到咁樣講，啲啊朋友間因為一老婆都夠羅了啊，又借又羅嘢愛險人，你分面啊，自家老婆又羅又借啊，你係你險人。冇險人咯，事實咧，但白啦，我啲要看壓力冇看壓力，我希望你咧，但白啦下呢2粒咧，你最好你冇經驗嘅啦，我係說事實講，我係唔會粒啦，朋友間，冚當我看佢經驗嘅咧，我都聽下過啊，你啲我事實我唔會認粒啦，我冇咩好講啊，你分面啊，我冇咩好講嘅話，但白啦下呢2粒咧，你最好你冇見西眼命啦，你見西眼命，梗係我你來用啦，你用啲用班啊，你啲啊。最後下呢2粒釘要冇再西眼命啦，啲啊冇見揼眼苗下了，冇見西眼到對啦，呢啲啊，自家做嘢咧最好冇西眼命，你做嘢冇見揼眼命，咪晒乜嘢咧？你度乜嘅？上家羅係片乜嘢咧？你度罵嘅，你冇講嗌喊羅係片，嗌唔識喊過人家乜嘢啊？嗌就天就地講啊，你別使講嗌喊羅係片乜嘢，你們羅係片嗌要喊嘅乜嘢啊？所以你先按冇實物啊，用煙嚟年啊，呢啲啊，咁落係偏咩？你嗌到5啲天隔題啊，你冇嚟嗌啊，呢啲啊，你嚟嗌人以為本天乜嘢啊，梗係以為藏冇到事咯，我跟你講，啲啊，梗以為本冇到藏事咯，你前嗰度嚟年啊，我先冇喊來係偏乜嘢哦，我唔識做呢雙線呢啲啊，呢我跟你講。冇經驗啱樣啊！下呢2粒，你做2粒嘅係賣晒乜嘢都係濕嘅，你單晒濕嘅，從今日落係片乜嘢你都係濕，加落係片，你都冇見答無嗌，要講一隻描下兩一隻，描下兩含嘢乜嘅，嗌唔識含嘢乜嘢，
你聽大家講啊，啲蛋白啦，啲係幾多少倍物語啦，急唔乾嘅事啊，我冇含嘅物語啊，從啊弄錢都萬語啦，我是冇含啊弄錢萬語話，我可以自然家聽你講啊，係我要含嘅物語啦，我受字面係啊，我罪面係啊，你成日冤嚟我都點啊蛋白啦，我定意去講啊，啲後我唔會隨你啊。所以你先按冇實物嚟，今年今日佢叫嚟嗌話，從今落係片咪記得叫嗌喊咪話，啊佢講一嗌搬落幾女係嗌喊嘅話，你幾多冇實物嗌乜嘢？啊從今啊弄錢講佢要講嗌喊咪話，要講啊苗下兩幾女搬現洋賓啊，你幾多冇實物嗌乜嘢？啊你後邊冇做可能嗌喊嘅，啊你常常嚟嗌啊嗌喊點啊！嗌羅斯格你講係嗌物你喺個鄉啊，冇便宜。你長冤枉嗌啊，你啲長係冤枉嗌啊。嗌唔識用含人家物你別生人家日含物記得幾度係講嗌話，幾度係先嚟嗌嘅照少字識字啱你哋先話，幾講字先嗌含人物嘅話，你係冇實物啊啲嘢嚇，咪三物幾多號啊？幾多講苗下兩下命你睇下你白壓望嗌乜嘢？我愛物語我單三物啊，我應識含義啊。你們家羅海片我識含過嘅物語嗎？你可以含羅海片甩人嚟講噶，係冇啦。你含嘅甩人嚟講啊，你含嘅要杯照講啊。你講喺苗下兩要含嘅物語嗎？要含嘅物語冇啊？你日下規在羅海片日下物記得幾度嚟嗌啊？啱冇實物噶啊咁冇啊，當然啦啲蛋白啦啲，下呢二粒咧你最好冇分飲啱命啦。你飲啱樣不嗌馬道生記啦，啊你只肯變係啊你只阿叔啊啦，你只阿叔幫白叫咩講嗌下，你只老叔啊，佢幫白開頭時叫咩要講嗌下，先從家八磅身樣話，從家八磅身樣啊，佢講啱支幣大概一隻影響啊，佢嗱見啲就會過係咯，佢都肯啲生啦，蛋白啦，佢都看唔便宜啊，你看佢呢輪二粒幾要你看一粒麼？要講咩你咪冇蛋白啦，你愛學嘅人樣啊曉變啊。啲啊蛋白啦，你愛唱啲老熟樣啊，啲啊愛啲識啲做啊，啲啊唔好偏出啊，啲啊就真正係做嘢做熱責諗自然影響嘅諗自然啊，佢幫擺尾要講嗌啊，今日佢都後悔啊，今日佢都唔為啊話，今日啲老熟咪唔為啊，嗌是事實啲嗌是看嘅安橋咧，佢點啊見下，你蛋白啦，幫擺佢咪前支持你下，佢咪前係唔中意下講呢兩賓咯嚇。幫你下，人基本亦叫企出嚟幫你嘛，佢都看春係啊，啲啊蛋白啦，啊啲羅叔都看春你啊，啲啊佢都看唔起你啊，我羅叔跟你講啊，啲羅叔啊，你看見嗱你粒要聽到羅叔嚟看一粒啊，冇噶，啊所以一前當然啲都癲人咪人啊話，你冇計人啊蛋白啦。你就羅叔幫白見未要講嗌啊，你佢嗌嘛嘅嘛嗌啲幾人唔咩人樣啊，見得到啲佢吹過咪吹過加13點，佢實到嗌都實轉拍晒，佢見啊佢看嚟看去啊，佢歡面啊話，啲啊佢都啲加13點咩好嘅啊話，你看佢見係佢要講咩嘅哦，要看見叻冇，無聊緊點係去緊，啊所以呢日演係戰爭諗自然啊，我跟你講朋友家。呢日羅叔戰爭諗自然啊，曉識曉做啊，你蛋白啦，你向佢學習啦。唔好見喺度偏出啦，蛋白啦，你要向啲羅叔合作嘛學習啊！啲羅叔咧佢都曉按中啊曉分面啊嘛，啲啊，事實我全開片用我見乜我食量哦，我聽下全開嘅食量水木我冇少少錢食哦。下年熱粒唔係見人啱樣了，做人係要自氣，你看佢解半熱粒健身係要瞄下量，嚇，見下佢很常係講咩有打通嚇，佢講係打通啊，呢一啲東西便宜呢，我咪講係講嘢啊，你都實冇嘅騙到咧，冇人冇隻眼我跟你講，呢一騙粉絲啊，佢講冇見冇打通衫褲咧，你看佢作到咯，吉先用公用啊，呢騙嘢呢，你啲啊〜喺看到未好笑嘅，佢常常香港人做信用啊啲啊，加咪有嗰啲咪有加唔會咪有加信用咧做咧呢香港人講咪有群卡呢啲啊，龍鳳橋啊，前場啊，幫辦嗌交我老公啊未做呢3個嚇，幫辦嗌交我老公啊識做了啊，
朋友間，因為我間用咧啊，我做咧唔係做咧啊，呢是新衫褲，特別我家裙卡，你都要兩縫啊，我做喺度兩縫咧，因為我間用咧，佢咪有幾個羅扎，佢冇咪係我做婚紗，佢講婚紗拍剁啊，佢唔數吉啊，我間用啊，佢係咪做裙卡喎？呢啲啊，作間用係兩縫啊，兩縫橋啊，佢冇咪係我作間婚紗，叫間婚紗拍剁佢唔中意啊，要結婚愛縫啊，佢明係做拍攝嘅東西啊，我間用前羅扎咁擺去，吓。你看因為只再冇聯繫啊，但白啦，你冇點用撥抗啊，做蛇嘅猜講，或者嘅細妹嘅橋人圖書啊，嘅細妹啊，橋人圖書人嘅書包被太窄啊，跟然又細又買書包買又女工問題喎，你看下，佢都熱人班嚟，使咩用到太窄書包啊？門嘢咧係電子嘛，佢又奔咩起咧？呢問題書包咩度都論盡啊，你啲啊，論盡啊，一言你講咪？佢托熱人班，佢橋人圖書間，我看嘅書包為太窄啊！你看下，佢買緊買書包係乜嘢？你嘅書包為太窄啊！你看，你嘅細妹啊，橋人我看佢圖書間，佢又買，我看佢買嘅書包本身為之為太窄，佢嘅書包為太窄啊！你看，因為只係細啊，我係我做嘢啊，你問我世界人想炒我全部工嚟做啊！而家咪只要識好啲啦，你冇點樣聽意識得原來咪攞飯啊，才講你幾百面就曉不要？我事實我是咩愛對你啊，當白啦，我是咩愛對你，愛對你幾百面啦啦，我是愛對你啊，當白啦，我是咩對你啊，你啲啊，我是愛對你啦啦，佢買啱面相片花這類啊，你幾百面佢買啱面相片花這類啊，你啲啊，我是愛對佢話，我是咩對你啊，當白啦。你一見埋啱樣相片花這類啊，你幾百面啦，你啲就會過去咯。花這類係網友辦事啊，我是咩愛對你啊，但白啦，你冇經驗啊，我咪跟你相吵，我咪對你，你係對你一撥抗嘅你啦，你啲同埋呢只啊，唔樣，我係對佢話，我咪對你啊，但白啦。前當然記上本藝嘛，計上我要你看下啦。我下俾未當然記上本藝啊嘛，計上到要啊，咁啲係啥記嘅看？你看呢一檔物啊，看啊啦，還有人家記本藝啊，唔啲埋三立幾檔庫，還有人記本藝，你看下，未當然記上本藝嘅話，你看呢一唔啲埋三，當然記本藝我冇看嘅，今下先看到。前當然記上本藝我下俾話，你看呢咪有呢咪名啦。你買咪有呢台版嚟安咪名，很少用基本藝嘅上你看下，有啥基本藝都咪在呢上，你基本藝都咪，同埋呢隻龜馬頭我哋，你龜馬頭夾青兩三片花啫，你嗌是愛對嘅，嗌是咩對你哦，當白啦，佢本日呢，你一貴碼頭呢片牙花這類價青兩三間，哇！佢點開咧，本佢雙腳咧被罵藝話，過嚟罵，你一貴碼頭本類佢減冇到血話，減未減冇血咯嚇，佢嗱要本佢當下去我是愛對佢話，我是咩對你啊？當白啦，你冇喺度見你西眼命，你唔會西眼命咯嗱，當白啦，下年你咧冇再西眼命咯嗱，啲啊當白啦，我冇上你類。只要我本二女啊，你識個眼女用個眼女啊，你冇見生眼命啦，大白啦，你未少你咩見生眼命？你眼樣嘢你話不要我看，首先我抄埋晒相嗬。你看嘅跟上嘅幾多少倍基本嘅，你看下，你
你看佢，你咪使人嘢，你看呐，佢講你唱橋啊，你看，你唔知咪使筆記去，佢講佢唱橋啊，你唔知咪使基本藝去。事實朋友我粒到你咯，我食量咯，拜拜有啲，唔係粒玩喝啊。但白啦，你下年啲啊，你粒啲最後你冇飲啱命啦，因為當咪啲我隔你炒啲都冇用啊，因為一年啲冇鬧事啊。你冇鬧事你呐，兩班炒都炒唔掉啊，一年啲忙實啊，啲各雞五時愛 show 愛養唔愛 show， 講年到愛本年講到就呢，你到喺度變棒跳啊，啊！我2-3日冇粒咧，佢2-3日你粒咧就搭苗蝦溜印度嗌嘅，話佢前任嘅頭腦魔講嘅苗蝦溜講嘅魔王食ăn姜我佢講嘛，啊，你姜這個嗌咪食點知個係啊，姜又係一老婆欣賞你，這又係一老婆欣賞你嚇，你姜你係揀一老婆調子，你咪你這你又揀一老婆調子，個嗌咪食你咪見聲啱命你哋啊生氣啊！啊，見人摸下咪使用啱命啊，你係不抗啊你咯。見人摸啊，人2日嘅摸下，佢肯見使啱命啊。叫唔苗下兩講話，佢咪有佢創摸ăn姜都佢講話啊，你都咪為見使啱命啊，門嘢你不抗下先見啊。啊，叫苗下兩叫你一條枝你轉來，佢講你轉來講一條，頭先佢講一相炒下，啊佢又講嗌後邊俾佢條唔會啊。啊，但白啦，你調唔到啊，你冇不抗啦，但白啦，苗下兩腰落工，你冇點講抗威啊啦，但白啦，呀，人類到人類嘛，佢看嗌嗰邊嘢啲，佢看嗌咪包利是啊啲啊，啊，佢看落嗌女嘢啲，哇，佢超前唔啲講咪人都講超啊，啊，頭先叫嗌邊佢調唔係話蘿蔔咩料嚇，啊蘿料唔啲咪料，佢講咪使知邊嘢調，你不抗啊邊嘢調啊？啊，賣啥俾你調？啊，賣啥講俾你調？啊，你先人調啊，調唔到喺度發聲下，調唔到苗下兩個豬發聲下，為咗啊，養嘅嘢係少見嘅，真真係一不抗嘢咯。賣啥豬擺俾你調？啊，蘿蔔咩豬都冇可能俾你調啊，但白啦，你調一數你一個豬啦，賣啥豬俾你調？你不蒙啊，俾你調？啊，賣啥豬擺俾你調？點知個？你按啊，你冇聽我老公講，我老公喊你調個舊馬豬啊，你冇看要舊馬冇啊，我老公喊你調個舊馬豬啊，係講你冇看舊，你冇看咧冇舊馬嚇，我老公喊你啊計沙喺度啊啲，係咪有而且計沙啊啲，計沙咧咧轉熱隻空啊調個沙空嘅講啊，我老公喊你啊，叫係咪一數你一俾計牛筆調唔得咯係冇啊？啲啊你見你前面牛筆你調用一數你一俾豬筆調唔得冇啊？我老公問你啊，我老公講啊，一數你一俾豬筆調唔得咯係冇啊？或者你調啊踢錯冇調啊，你見你前面家調啊佢講啊。我老公講啊，你唔明係講啊，我老公講係講一數你一俾豬筆調唔得啦，我老公啊咧佢喊你調個沙空啊，個沙咧而家轉熱隻空係調個沙空啊，拜拜朋友食量哦，拜拜。